Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amosi ni misawa kamoro moro maintiere janeno mar Color TV wuok tich ma kawuono mar tarik 22 dwe mar auchiel higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kideni mar diro odiechieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko mar migosi David Abila ka weche gieki bende nyalo luwo kokalo e mbui mago mag tudruok manendo Color TV live e Facebook, X @Color TV kaachiel kod YouTube bende Color TV Kenya. Wachako kama wadwa ni e kideni makoro igeno mar mondo mibag ng'anyo chieng' tich ang'wen juma niendi manendo mar paro rowere mag Gen Z mane onegi kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chika mar ikomenda 2020 to kod Masaa akienda kuuza ng'ombe yao kule Nairobi arudi akiwa salama bila kutatizwa na mtu wowote. Hivyo ndio Kenya tunataka kuishi. Siku ya tarehe 25 kwa kaunti ya Narok hakuna maandamano. Tumepata tabia nyingine. Watu wanatoka kwa hizi kaunti jirani wanaletwa pale waandamane Narok. Hiyo siku usijaribu. Kwa sababu siku ile walikuja maandamano, walikuja wakasimamisha wazungu ambao wanaenda Mara na wanakuja kutupatupa mawe, wanaenda kuiba vitu kwa maduka. Mimi nataka niwatangazie hapa kama gavana wa Narok, niko na jamii ya Kenya mzima. Na mkilete hiyo nyoko ya kukuja kusumbua watu, kutakuwa na tribal clashes hapa, na mimi sitaki kama gavana wetu. Yule gavana niliona akiongoza watu ati wanataka kufanya maandamano ya ukumbusho ya wale ambao tulipoteza 2024. Gavana wa Siaya James Orengo, miaka 26 nikiwa mwanafunzi wa university nilikuwa nafanya maandamano na Orengo. 26 years ago nikiwa mwanafunzi wa university tulikuwa tunafanya maandamano na Orengo. Na akatuongoza kwa maandamano wakati ambayo serikali na idara ya polisi wanafaa wakabiliane nao kama criminals. Mimi ningewauliza vijana wetu wa Kenya, tusikubali kuchochewa na wanasiasa ambao hawana sera, ambao hawana mpango wowote wa maendeleo ama kubadili maisha ya vijana wetu. Kazi wanajua ni uchochezi na mambo ya kupiganisha watu. Kwet machalo kamano eno bende ogole kod ruoth kod riwruok nendo mar jotich kotu migosi Francis Atwoli ma oyango kanyendo ni jokenya winjo bende weyo thuolo chieng' onogo mar mondo mi odhi nyime kod chendo mag eko mag tich ma ok ni koro ng'anyo ma kamano iluongo sama bende oyango ni ok owinjore ka olero ni gigo eko ma jotelo ma kwedo piny owacho dwaro mar mondo mi gibagi ng'anyo gin gigo eko ma ok owinjore obedi ni bago ng'anyo. Okwayo gai mar obila Douglas Kanja mar mondo mi owuog oko kendo ne ni odiechieng' onogo chiwo arita kwe makare ne jokenya kaachiel kod mwandu gi mar mondo mi kik medhi nyime kod ketho mwandu kaachiel kod hinyo oganda. Take this opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th. Kendo med kwan gi mar mondo mi ber chendo gi eko mag somo kochakore gi kinde nini ma ok ni koro jopuonjo go osebedo ka ywagore yo kinde ka kinde mar ocho chendo mag somo. But I've realized the government of Kenya has already done an injustice. When you have 44,000 Kenyans as intern teachers, you don't decide that I'm going to promote this number, I'm going to leave these other numbers. You promote all of them. And let me ask you, we have a law in this country that the government is implementing. Even in my house, I'm implementing. The government of Kenya said that when you have a house girl, the minimum salary is 18,000. So how can you pay an intern teacher 17,000 less than the money you pay to ensure that the ministry can appoint an individual in every JSS, they should be given the financial autonomy. The money that you receive from the national government, it should go straight to the account of a JSS, Junior Secondary School. The operations of the accounts should be
somebody from JSS, not the head of the institution. Because this money that the government of Kenya sends to JSS, number one, the money is little, it's not enough. So if you send money to a JSS that is not enough, to a school, then the money goes to a father who's polygamous. He has got 2 wives. But this money is for the second wife. But because the money gets into his account, the man spends more money on his first wife, who is not the beneficiary of the money for the family. So what we are saying is that, yes, let us appreciate that because of our unique challenges, we have our polygamous institution in courts, where you have the head with the 2 wives. Let us send the money directly if they look at how you are teaching him and you can understand. Jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki omedo kwayo oganda jo Kenya mar mondo mi obi osir lwedo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e tielo mar ariyo kata 2 term e yiero mabiro ma higa manyien ka otwak e nyasi mar alama e kaunti nogo ma Uasin Gishu. Oyango ni jatend piny Kenya osechwalo chenro mag dongruogegi komathoth mokalo ka ipimo kod jotend piny Kenya mamoko to manindo mane tielo mokwongo kare thuolo ma ok tin higni 5 ka oyango ni manindo nyiso kaka jatend piny Kenya oikore mar tiyo ne oganda. Ojiwo ni chenro mag dongruoge ok nyal chop duto e thuolo mokwongo kata tam achiel emomiyo chik ma pacho kaendi ne oketo ni jatend piny nyalo yier mana nyadiriyo kende to koro mar adek ok owinjo bed ni chak yiere ka oyango ni onge 1 term to chik ma pacho kaendi oyie 2 term kuom manindo okwayo oganda mar mondo mi oyiene ni kinde ma jatend piny obiro duogo mar mondo mi okwagi ombulu. Na mimi nikirudi Nairobi, kazi ya kwanza kesho ni kuhakikisha kwamba tumehakikisha kwamba hiyo fertilizer imeanza kupelekwa huku mashinani ili wakulima wapate mazao yao vizuri. Tunajua kwamba kuna kiangazi kiasi, lakini tunaomba Mungu mvua itatosha na serikali itatoa fertilizer ya kutosha ili tupate mavuno ya kutosha. Nataka kuwarai muendelee kuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Amefanya kazi na ataendelea kufanya kazi. Na katiba yetu imesema ya kwamba mtu akichaguliwa kama kiongozi wa taifa kama rais apewe miaka 5, afanye kazi, aanze miradi, alafu aongezewe miaka mingine 5 ili akamilishe ile kazi ambayo ameanza. So the constitution envisages a 10-year period for a president to bring policy, to bring programs, not just to start them, but to start them and complete them. Ndio katiba imesema, hakuna kitu kama 1 term kwa katiba. Ule mtu anasema 1 term hajasoma katiba. Katiba imesema tu, term ya kwanza ni ya kuleta programs na kuleta policies na kuleta marekebisho na kuleta ile miradi ambayo inaambatana na ruwaza ya huyo kiongozi kama kiongozi wa taifa. Term ya pili ni ya kukamilisha. Anybody speaking about 2 term must know they are undermining the Constitution of Kenya. Kwa sababu katiba imesema term ni ngapi? Term ni ngapi? Kwanza hii 2 term imeanza juzi. Katika katiba ya zamani hakukuwa hata na limit. Ndio uliona ule mzee alikuwa hapa 24 years. Moi karibu akuwe long term. Lakini sasa tuko na katiba ambaye tunaheshimu. Lakini hiyo katiba imetuambia hakuna rais, kulingana na katiba, hakuna rais anaweza kuanzisha na kukamilisha mambo ya maendeleo ya nchi na miaka 5. Ikasema kuwe na 2 term. Na rais ameonyesha ile kazi ambaye amefanya katika term ya kwanza. Kwa hivyo next year Rais Ruto atakuja kueleza mahali amefikisha kilimo, elimu, biashara, barabara, manyumba ya bei nafuu, masoko. Alafu ndio tumwambie sasa kulingana na katiba, wewe endelea na 2
term. Kagi kinde ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto nitiere kuonge geko mag masawa mar piny Kenya kamodhi yawo kanye ndo weche geko mag puro nogo manendo mar kahawa kata pith mar kahawa gi kinde ni ka weche geko ka achiel goda moko mathoth waikoni komalo kanyendo sa 10 e kidenyo nogo mar podho chieng' oriti masani jenga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en migosi David Abila.